MDC kanongkrem ubadairu MLA barim uba lambol malngyang ulather ya unong yalam ka Voice of the People Party uba Aldan Miller Saimon uba kena baga cing mencur ke sarkar ya ke line permit ILP kadai tangga cing penbit ya kipat ba uba lambol ulang balada uba Ardan uang baga cing penbit ya upat ba ban mencur ya ke cing petrekam ya ke ILP hapo ke celah hatu MLA ke VPP uba Adelbert Nongrum dan langse assembly haba mencur yak ILP uba lambol ulaong baka yung darbar kalaray lang syrup pandawa yak ILP house nam arca ka kendai hakaba ka wekasur kala mencur bat pha sya ka Ministry of Home Affairs ka sarkar India bat kamdai ka besyupha kai ban penbit ya upai ba bat ladai piang bangi penbit ya upai ba hakan nukur kom ki penbit hakaba ngilalait bunsin syaderhi ban kendo ya Home Minister ke India Amit Shah bat ada piang bangi penbit ya upai ba hatu ki MLA trong kita ki parti kim don benta kumno kin ong bangi la kai ngakwa ban keli ya MLA ka VPP hatu MLA trong kani ke parti don langse assembly haba menjur yak ILP laong uba lambor ulong syusyu ru bakum badawa ki seng balang ki MLA ru ki dawa ya ke ILP Henry hajelam kalaya kadai ka kerdop banya syakiwe ki cala bat kane ka benta ka don kam ban perkhat ha kumno ban penyat nang ba onam don kanu ka cingdeko la ban kedau hang ne ba dangshen presiden ka VPP uba Aldan Miller Saimon ula kena baga cing mencur ka yung darbar thawan ya ka ILP kadai tangga cing penbit ya ki seng balang bat ulaong bakala daya ke sarkar jala ban syueng no ya ke cing pebna ka presiden hakapor bak penmi ya ke hukum ban weng no ya ke khasi Jante Hills na ka Shatri ka Eastern Bengal Frontier Regulation Acts kat praspa nyopulai dai mangi ki bawanra ya karai ban dawa ILP haba ka wei kasul kar mencul bat lapha syaka MHA bat kamdai ka basyupha kai ban penbit ya upai ba Henry habaya keren kadon ka cingdu nong bat ka cingyo nong laong uba lambor ki MLA kidawa bat kumcu ki seng balang kidawa ya ka ILP Henry ka jelam mikhalya kadai ka kerdop banya chikiwe ki jala bat kane ka benta ka don kam ban perkhat pha kumno ban penyat nang banom don kanu ka cingko la ban rap uba lambor syukwa banong takani dai mangi ki banra ya ka resolution hapo ka flow jong ka house hapo assembly ya ka ba dakoi ka sor ay menjur banwara ay ka resolution ka ju hi ilara lapha hapo ka Ministry jong Home Affairs Government of India temdei ka bang isu pakai ya ka resolution kamdei ka bang ipenbi ju pa to resolution mo kalong serious but habang iken sathi kamot kidon ki plus ki minus ong iksang balang ki ong iko ka ILP ngiru kaju kasor ong ngidawai ka ILP ti kumno manginonra igata namar kawehi ka bang ano sigi kalang ba kani ka gateway jong ki state ki babun hapon notice ti ini kindet ibangin hapan niya tay ba banya pensuto ba hakano kunti ka bangin hapan petulun sekhmat hakabidebat ka line permit namar lab hipay ko ki state kadai ka dead end hipay kum ka Manipur Shalnet ka Manipur kadai gay ato sa Burma